Jak maikari taada na tagikuan Uray na sawen anapod nung kajak tupay lapatse Kaamok nagangangaw ka Uray nung ikari amin apipituen Uray nung ikari pay nga agsingsipin ka Kasanong amin paano nga ayatin awag takin ka, playboy di kalsada Pinagmaalinaw ka dagita, nasasami na sa nasarita Kadyak kaya nagtukit ka, kadyak tukit nga ang lulwa Pinagmaalinaw ka dagita, nasasami na sa nasarita Kadyak kaya nagtukit ka, yidudi na Jak maikari taat na nagtagikuan Uray na sawen anapod nung kajak tupay lapatse Taamok nagangangaw ka Uray nung ikarim amin ang bibituen Uray nung ikarim pay nga ang sisipit ka Kasanong amin manong nga ayatin awag takit ka, playboy di kalsada Pinagmaalinaw ka dagita, nasasami na sa nasarita Dadyak kaya nagtukin ka, dadyak tukit na lulwa Pinagmaalinaw ka dagita, nasasami na sa nasarita Dadyak kaya nagtukin ka, yidudi na Pinagmaalinaw ka dagita Sasamira sa sarita Kadyak kaya tagtukin ka Yidudi na